Aleluya. Ta sabes ton yo nya dan jiko tu dagani tu solo tu me pago nya koni ya kuna no ini ye no nya yibio cha nan dagani ya samego ta sabes ton yo nya za ya in sa tu ka tu mego de gwe yo kuna ku nya news no biko na ka sa sabi cha ta sabes ton yo to no kiwichi cha ndi santo to we ndi sikuna ku kunga ku chaswa tu yo cha na ku kui in tavi ba in tavi vi in tavi dato no ni ko weni kwena yucha ako weni kwena zanzano cha stonjus kuya kuni yantakani to yo kiwichi cha na ku kui in ya ba ano weni ba yora ka sa in ya kakuni no ana o gacho kakuni no go tan da ya go kwano inga no sabas stonjus ko cha nyanda gunya ikare ye ubi kwa ye ino ndi tatu ba ko che ye ino tsatu ka cha tsanya go to no za aston jushia ton luyo ndakani kivichi cha ndi santi to we ne bi kwa ku kunga ku cha so to yo na ti woni i tiempo luni to no na sa kwenda nya ku nya ye ndan de oni una sa chon de oni ye wani sa chon do ta za aston jushmera nya za aston jushin ki yo nya kondo ki yo ndakani nya ton son yura nya nhớ quá sa ta nhà quê sa chung tu cha ta sabia cha đi gì quên nào sa chung tu na cho cha ta tuần rồi tiempo quên là tiền quên nhà tiempo lion ta cũng cha so quên tu yo cha đã tu nhà sa chung tu quên na cho cha te na kun tu yo xin quên là ta chịu tiempo quên là hasana tiền tu quên nhà tiempo lura kun che quên tu yo để cắt nó quên tu yo nan ta cái nhà samme ko nhà yo quên cả sa sabia cho sanda bia cho me ko cha nya nanda ni solo ra nya kucha so ni ra sto just ko tin di santi to ni ra pinta to ko en nya di ti pana ye nya inga nje nya mensaje yo michumi cha sto just ko ti ni sto just ku ya na kwa nya nje ni sto just ku ya na kwa ku to ni ni sto just ku ya na chinje ni to ku sa ni ti nya ndi ya ku ni sa ni na cho te kan shega ku nya dan to ku ko nya to sto just nya wa kan wa ku cha sto just ko ti ni ra na nya na kitsa go nya kabigo in nya toto nya cha ku nya apóstol Pablo nya cha yoku chanja nya in carta yo no kwena Efesio cha vichira kana no kwe yo kwena kan sandabi tono kwe yo kwena batsinya nyo snobi ko jo nyo ka no ido sábado tono sino nya ni ku nya raya no to yo go nyo gara ba zo nya ku nya nyo ka no jo cha tong yo ra sa me ko pi cha sa ni tono ke sa nya ye ga to kwena nya kwa chi nyo square ya ye ga na kwa to chi nya inga ka to ku chora sa ni ko to ni to na to ka yo na jo cha sto jus na chin che ta kwena na jo cha ta to sa ye to na ta ka ni to to sa lu me na ra cha ta sa to sto jus ya ka kwa ku na cha nya na ka bi go nya to nya ka ta cha nya cha Pablo yo nya Efesio nya capítulo 4 versículo 5 tona yo to cha Pablo nya ku kwa yo ra na ka bi to inga to kwa lu nya ku kwa kumi ya na ka bo nya ku nya kwa yo ka chi to yo sa y ya na ta kan jan chuno go cha y ya na kun che ino cha y na cuánto chavo un señor una fe un bautismo ka ya sa chila y ya na ta kan ja chuno go y ya na kun che ino y na cuánto chavo aha y mi tu sto josku y mi tu ya kun che ino y mi tu nya ni si cuánto chavo nyo wa ga chi cha Pablo yo cha yo ra nga yo no to cha Pablo cha ye no ye bi yo ra wan jo no ye tanya chin ni na tanta kanina sabana ga chi na kwa chin no ni yo kwa chin no ini mi to Jesus bari ya tsara nya se ta ka wi na chate nya tunya kwe kuni na kucha sona yo nya yo o nya nyo ku tunta cha saba kwe tunya vishe chako nya ko chintu tsana ka kana na kuna nya daga cha nya ra kwa cha na tia pari nya ka wa sa nya kini ye no nyo je yo to kwa matsana kuni na i tunta cha yo ran chi ku
nhà quan tu cha ca tu yo nhà can cha apóstol Pablo yo cha apóstol Pablo yo y ya nanda kan chuno go y ya na kunje ino y ya na quan tu cha go cha apóstol Pablo su si vini da kan cha apóstol Pablo ora incaña quan inda kan cha cha apóstol cha utsinga Nyasna tata Jesús no cuecha utsi ubiranzikute iragan que chacha utzingara zichazo wera yu me tata Jesús tu unsa aya chaguachara ni kitsa wera ndakanira ni kitsa wera manchanyuno Jerusalén chandakani wera nsaini janjiso kununzino wera ta tanzi chaku wera na jobare ni kitsa wera na wera cha Nyo butung ni takinda kanas tonjus cha Pablo yo cha su nyo sindika cha Pablo anda kanira gugu kago tishi no sa ayanda kancha Pablo inga tombira anda kancha Pedro anda kancha Lucas Mateo Marcos que sivi sui sungugu kago nya ingutung yo cha tsanya kwa kachi nya Efesio nya capítulo 4 kwa yo kachi sachila ragacha un señor una fe, un bautismo, ya sago, y ya anda canje chunugo, y ya kunche y no, y ya cuando chago, cachón sago. Señor en chico nya canje o nagajo, na kunche ko, nya ku nya niku no, nya cancha no todo yo bariñora, todo yo na nya hechos, ya hechos cansa chila, ya de sagora. No todo ñaniku, para hechos con ñaniku. Niku ña algo no cayora. Sabes, estoy yo estando en chico todo. Dato que bueno no todo ñaniku gachiyo. Ñaku qua capítulo ubi. Sana kun llegó ya. Baritzaña guanani todo yo hechos. Carta de los hechos de los apóstoles. Entonces haga yo sachila na yo ni de. Same oronga yo todo ñaniku. Cha yo cancha andi nishinikitsa kwecha cha ku apóstol kwecha satu baston justo cuando canilla toyo yo cancha andia cha ni ingora kwetsinio kwesakaba go toyo bariton ston jushwi nyogu I kwanya tsini kutaka ndi sandi tuso te yanda gunya shona gwanda ka toyo cha kwa ashega na gunanda ka gwa yasna kwa religión ka jiku religión anacho na kanza católico na ganza con testigo de Jehová na ganza pentecoste na ganza luterano na ganza nya tanu siye ko ngusa mencionar dio mi chu kwana ikote sunya gunya zayo te ya sangwa na ra takwa sna gwena cha tene shini kura kenja gwena titsitunya kandayo cha kweyo gwena kutuni ni ora tsinio kutakanya kancha no tutunya ni kuyo cha yo gunya ka cha kunya cha tata Pedro gayo Ya, kunye ku capítulo 2 versículo 38 yo na kunye goton yo ni kachi cha Pedro yo sa nda chavi ini weni cha sa panducha tan weni sibi tata Jesucristo to wana ku kanu ini ya sa kwa chi weni cha hara kuni ne weni I tabi bin tatu ko chi weni ni kachira Pedro les dijo, arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. So acá yo sachila. Ya no llevi ora wa ana kwetsa kutuni ni toyo. Bari kache na ya cha Pedro yo ni kaira. Pues tsiniu tsinu inina. Tsiniu tsinu inina nya cancha nya ni kameta Jesús nya ku Mateo 28:19 gina. Choro mi chubera na kutuni no ni shini sagwe ya. Ani kanzitsa gwera ni snara toyo anya anzi sokaba gwera tonga. Chandizi gwena kutuni ni cha kwecha ku apóstol kwecha satu baston jush. Kwecha nzasia tonga ingatio gwenyu. Cha kwecha gara zika wera tsi poder stonjush Espíritu Santo stonjush gayo
cha sna wera tono ni kachime tata Jesús nya kuya stonsko sa sna wera ni igwe ja manzi sokaba tuyo choro no nya yibi yo bichi chante kwa meso kwe cha ndakani sorote ka no bia kutuni nini bari tato nan kutuni nini na kutakani i cha kwenda kani tuyo nyoko tumeya tono kachiu nakani tu solo sa chila dato ko kunje wenia ingatu cha kwe na i libro nya njagwe i chana jo tono kachiwa kwe libro kwe cha chanda kwa inira nya kutuwara nya ndaka yo chan jagwe ranya chasani wa i kui chinji yo to kwa kunta to no sorote kanu agwa na tsinu ino meston jus chaharanda kwa ago mego kapi ko tuya chameya kun kwa akutuni no tuya par meya ra yenje ya kanu guya nya to kuna ya shinini to wa kuna ya shinin chuku ianda sini gutaka chera tu koku tu kisana jo chatsinu ino anda kani kwe chayo cha so ga anda kani kwe chayo chorote sandi so sabi chanya cara kuntu nyugo nanti ki ko nunyu che ora kuntu nyugo kun ko no tsatu kaga chara tu ba renda sakano ko chanzi cha so ko kan chaga cheka kunta kuni no tanzi chaga kunga chi no tsatu kaga chatsanya kunya kanu bia kutuni no toyo njiku nya kwandu chago yo ni kachicha yo ni kachicha Pedro na njiko tunga chanja kayo Nikachi cha Pedro yo inkayo no tutunya niku capítulo obi chahara kwa okotson uniga jo Nikachi cha Pedro sa nda chavi ini weni hara kwandu chagweni tan weni sivi tata Jesucristo to kwa naku kano ni ya zakwa chiweni hara kuni ne weni itabi nya vi tatu ko chi weni nikachira chanyo wi bautismo ta nya ni katsi konya yivi tsini kwandu chanyo tetsa anyande kwe cha kwenda kani tundayo chasani kudu kwena ndaka kwe chaga kwe kuni na cha ini na tokwa sana kuni na nyandayo yora kuni kukui tana ko inga to kunu kanja to kutunyo njitsa vya kwe sana kuni na nyandayo bari ye inye tachikini nunyunje yo cha nyogunya stabi shini wena tokwa mansinu ini wena nyandayo chayora kui ni sadai wena kwe kun ni sokabi ton stonjur chasani kudu ki satatu ku ina kachinya tsa ingadu na te kuna ini vindaka religión religioso una suste en stonjur una bare tatu kuna se to stonjur tatu kuna se stonjur ku kanu ni weni chatsini unya chaini na rakutu ananya kanjayo bari ba ino mena chaba ino sena chaba ino senyani na seshikwana ba ino nya ndegitata na kwasan nyogunya bato yo chate tsanya ye inya kini nunyunje yora nyogunya tsasi shinigwana tsanya gunya kwetsa gwena kuni na itundayo chatatu kuni gwenira na kakabo nyaku carta obi cha apóstol Pablo carta obira no cuena Corintios cha kibichi ka stonjus no weni nyaku ko weni vina ka samego tonyora ni ka cha apóstol Pablo no cuena Corintios cha tonyora bai non disandito kwa raza non disandito kwa tata weni vinde no nya yibio na jo ni sangwen saan di sangwen ton yora ba imi ton yoko so obiago cha do meneti no me nya ka sa nya za stonjuska ta za vistonjus ya za ya in sa ka cha ni ona ta saka no stonjusko cha kachi cha Pablo yo nya carta ovira segunda de Corintio capítulo 4 versículo 4 carta ovi cha apóstol Pablo no nya Corintio hoy kachi nya ku kwa kumiyo kachi sa kacha tu sa gona kanya Nuyo gunya ye in stonjush nunya yibio nyanzasi shini kweni vya kwetsinu iniga tokwa manzinu inya ndatun shinya nyaku tunza
nya batsi nu tata Cristo nya nyoku nya ku kunjego stonju ya kotu cachito tato naka bien sachila racacha en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Y ahora cachi yeña, tacacha ñecu, el Dios de este siglo. Ya kwe kainza aston yushi kano yanda sakano. Kwe kainza tata Jesús, kainza tachiki niya sachun nunyun yeyo. Saño waka el Dios de este siglo. Ingatu guara el Dios de este mundo. Y ahora sachila vi. Chanaga yo aston yushi ñayibi yo. Bari yo uña ku kano ña ku tachiki niyo. Chatsachun kwenye ye nuña yibi yo tokwa stabia kwen nibi. Sara na tsino inina. Nyaka stabia na hara tokwa na kuna nya tsintu nina manda kutu nina nchuku nya nta kuni stonju shishnaya. Tokwa makachi toyo sanya nya kwenya nzasia shinina tokwa mandatu shinina kunina nchuku tungwa nya batsi nya tono tata Cristo gishaya. Chameya ku nya ku nishikunjego stonju kejitoyo. Chanyora ni isachui, chanishi sachui, shino sachui. Meni tasani tuchilu. Nya ndakanuni kondoni, chanda kwani tasabistonju. Michemere skutu se nya shinini to kwa masania. Tani kitsayora nya kuni ni kuni nya bestonju shinda kwani tasabia. Michemere skutu se nya noni to kwa manguni, nya kuchasoni tuya chanda kwa tuni tasabia. Tan chanja kuni ni sani andando kunia. Chanya nyakini yora sa itu si toka skuti nya shinini to angusania. El Dios de este siglo. Tachikinia yenya yibio. Nyo okuchui. Chatsanya kwa kwetsana kutuni nina nishikwanduchana. Nishikwanduchana. Chanya nyo wasachen. Chate kibichira kwenditsi kwena chaso. Chasto juna chinje kwenia kuntai ni tuyo. Chavichira na koña kunchego nya tutu chama tata Mateo. Ikana kon kunchego kwa oko una gana kunchego. Kwa oko una yo na kunchego yo wanya zinde kwendi utsi kwecha ni kanara. Di utsi kwecha apostol kayo. Yo zinde kwecheo cha nikitza tata Jesús kanu bia kutuni ni tuyo. Toyo ransa aya toyo nung kwecha apostol ga taki nda chaku yansa yanzikaya ini yavia da chaku ya taki ni katsani na yaransa ya no cruz ga chagas nung ya kwecha yora za weran zutsira tata konyu tata Jesús baritani konyu gansi cha kinda chaku kinda chaku ya Chagara ni kitsia no kwecha chakuña discípulo yo. Cachi ku versículo 16 yo. Inga tutu cha Mateo oko una. Chana con 4 yo. Cachi sa. Do yo ndi utsin gwera yo. No sa gwera nya ku nya nyu Galilea. No yu ku nya ni cachi tata Jesús nda kanja yachun. Chanun ni gwera chanda konyun gwera tata Jesús. Chate sani ingwera rani kukwachi inigwera. Kachitonyo. Chakwa son uniyo kachi. Chani kuyachi tata Jesús rani kachi yasa. Bichira ni nenti nya kukumi chung no antivi si no nyunche yo kachi. Chaga inka ku kwa 19 años cachoku son kumillo, 4 kumillo. Nyo uya sini ukano kutuni no. Bari yora ni saso nivi ndakinya santu chana swa. Chano babari ikani ni ntona. Kwe kuni gana skwana towa kaga na kwano gana toyo.
Cachi quatson comigo gajian. Sa nyo gunya con goyus na un. Chara sa goyunya na. Kutu bagwena. Nun ni katsi konya yibi. Charas cuando chagoyuna. Sibi pa. Sibi se. Si. Ncheya. Espíritu Santo gallito. Chasna una na kansi sana kwe tuyo. Disa kwe nyayo. Tonon takanja yuchunugu. Chayo kunga yu chiko yu. Di isoki mancha sandinya yibi gachia. Ni kwe chayo ko tsyo ya mancha kini kitsa. Kwe tsyo wera mancha kini kitsa nyi yibi ra panchanti. Nyatsinyo kutuni niya mancha ki. Ni kakuni no yibi yo. Ancha nuncha kwe ni nira. Dakini ton stonjura. Stonjura tsa ayanya ko ni tsiya. Di isoki nya kungoni. Para un gitsai kira kunti kiyo. Chasani batse tu mancha ki kungo tu inya chanja tu kwa chiko nunya yibio. Chata nyowa kutuni nini chayora nya shina nyu gunya sa anyo wa kungo osna agonuna. Njiko sna agonuna ti inya sna tata Jesus no kwe chayo. Chakwe chayora ni sna adugurara sa agora nya kanja no tutunya nikuga. Yanzi chego nya no tutu nya nikuga kwa obiga saran san sin jeto concha kwa tu nya okotsam uniga. Nya ka jokunya Hechos capítulo 2 versículo 38. Nyoga na utuni no con gosna nuna chara un kwantu chana. Sibi pa si sibi se. Si espíritu. Kachituyo. Chanyo wan kaji utono tunya kapa yo tiseyo ti Espíritu Santo yo. Chanyo ora sa kana sa kunanina san kachi ya tuyo. Choro tanyo ora susi bi meya bi. Tono sa kana tia. Kuya pa kuya se kuya espíritu. Te susi bi ya bi. Chanchiku si bi atini kutuni no yo. Si bi kutuni no yo kusibi Jesús. No kusibi meya. Chanishis kunanina ya. Nishika atia. Chanyora na con kunchego. No tutu cha tata Isaías. Nyaku capítulo 19 nyaku kwa ingacho. Capítulo 10 no perdón. Kukano ni weni nyaku capítulo sana kunchego capítulo 9. Chara na kunchego nyaku kwa inyoyo. Isaías. No tu tata Isaías. Chandan tu ko wania no nya chara. Nanya kapi gonya micho mira. To kwa kuni weni. To no nishikunya ka anatsia nishikunya tsinina nishikunya skunania ya kate su si bimeya bi. Chachanya kwa ka no bia kutuni non chiku si bimeya nya tsika no tu kaboyo. Chanya tato na unche gonya ku nya no tu che Isaías yo capítulo y yo rana kun llegó capítulo 9 ya ku kwa inyo yo kachi to yo sa agora gacha bari yo ni kaku in sulu chanza a in sulu gajo cha inka ya kunsanu sata sulu yo changu nanitsi yanda sakanuna kungu nanitsi in cha sa atumba anuna changu nanitsi stonju shri yantakwi aya yantakwi na jo changu nanitsi pa icha yaso changu nanitsi incha kunsanu ya vaini ya do nakabion sachila ya esto yo na je weni ye weni si ba aga kumpa weni to yo tono tasa weni asago ya va ate to yo rakacha porque un niño nos es nacido pari za ya inse etitoyo hijo nos es dado ni kaku inse en za ya inse y el principado sobre su hombro. Ya con sano inca sata suluyo.
es decir, yaka joku stonchushi yaku espíritu. Changu nani tisa admirable. Kanu kunta kunjena sibio. Consejero. Y yatsa ato unishiko. Dios fuerte. Esto yushi ya ndakuisa tanti isogüeña. Padre eterno. Paya y chancha. Kono ni kitsaya, kono ni dia ya llora. Paya yendi iso tiempo kuya. Príncipe de paz. Y ya kutsamo. Y ya va ni kuya. Cachitoyo. Suaku nishitsin no ya. Tono da cansa agora. Stonjushi ya kunsamo. Stonjushi ya tsaku tuni niyo. Stonjushi ya skakuyo. Stonjushi ya chinjeyo tundo yeyo. Stonjushi ya tsaki konu ye yibio. Stonjushi ya va iniguya. Meya guya tsatunu. Meya guya chinjeyo ndizo. Sua akana zika soas kunanina ya. Te sunya kaku sivia tini kwanto chana. Chakwe kunya kachanya kwetsa ago nya kanu kutunyo. Kanu kutunyo. Te nakutuni nonchi kusivi nya tini ukuna nya ka no tutu tata Mateo ga nya ku kwa okunaga. Chara kwa kawo kwa lunya ku okotsa okumiga. Chara ndam chiko to kunchego nya ikara to nakutuni no tunyo. Nya nishi kunya ka tunyo bari. Ka atsa anya kwanto chana sivi tata Jesús. Tsa anya ka waka. Bari ka no bia kutuni no tunyo. Aha kungo sna nuna. Chahara kus kwanto chakona sivi pat sivi se. Chata nyo kunya ka chikuwa tono nya nunda kanito lusa chila tanjera. Ka jowa tono kikomeni chakwe sera ka atsi. O sea me llama ka atsi. Nya pa. Cha sani kanto una se tu si rimparin chotu ipayo. Nyaka gunishi ka ana nishikana na. Chorote ye insibigo. Sibi mego Antonio. Chasani stonjuri ye insibia. Cuando yo ka anda sakano goya. Aha. Tado naka meya ku ichinda. Meya ku nya pa nya katsoto ku chako. Meya ku chekwinche chaku. Meya ku ichinda. Meya ku ya kwendikachi. Meya ku kwa chio ku kansia. Soro te sa kansia sa kanagoya sa kun skonagoya. Te sunya ka ku sibia. Sibia ku Jesús. Chatsanya kwa kano bia kutuni no. Chakwena kwe kutuni ni toyora. Ni tona satani ikan. Tsanya meta ta Jesús ni kaino kwa nya kwa anda kana ya satu baya. Chara tsanya bira ngucha sonya ka Pedro ina. Chanya kara kana kawana inya kweba. Bari kwe chagara ni kansi tsagwera sara tono ni kachiston. Kwe chagara kwe nitsi sokawa gwera toyo. Chatsanya mi kanu bia tsini ukutaka tundayo. Chaston juchi njendi santi to wenira. Na con ochi no luton yora ni kayo nya meya kupa. Meya kuse, meya ku stonchu espíritu. Nyangu kunchego. Te meya ranche ya yo. Te chaso ya ka. Chayora na nya. Con kunchego nanche. Tono nubagun akachi. Tono nubagun akachi ton stonchu. Nya sibi agun akanuku. Chayora na kunchego nya ku nya. Sibi nya. Sibi meya. Nya tono ki utai tan yor ye sibi tan tan. Cha sani nya ye du sibi nya ka kwe tu ni bi chong na jo. Te nya ren ka ku tu kwa ku tu. Cha sibi nya tono skuna ni na se na don ko yo na ba ti kwe nyu no ka sa ko yora. Ka chi na so na una ni se lo to wangu ndo ko yu ku si na ta ku tu na nga na ni chi. Cha nya ka ra so du sibi kwa ka sa sibi nya san tu cha. Tono nya so ni san tu cha nya sibi nya ka nya tono ke uchi sanzi kana tatsana ni na konzi cuando ya se toca na si de teñara suña kavi vijera tini konzi kana toto tsino kwe chaku nya juez kwe yo kwe nya cha tingwe le no nyunje yo y casi kawan ya si visito no tiempo nya kundai no bichi cha tena ko kunje go si bi ora
ta tu nhà cu nó còn con trẻ có nhà tu trẻ quan nhà cu qua nó còn con trẻ có tu trẻ quan nhà cu qua yo can cha tu nhà cá chi nhà mẹ nhà ni kisi si bị ba nhà gì à cha là yo quan xin unda cả tổng con ni xin kisi à con trẻ con nhà cu nhà tu trẻ ta qua cái jo nhà qua capítulo 5 yo na con trẻ có qua yo na con trẻ có nhà cu nhà versículo 43 nhà cu qua versículo 1 này cái jo yo cachi me tata Jesús yo tu yo ra me ya ni canto yo cachi ya sa mera ba si bi payo cha cuenta quién yo cha ta tu inca ina que si bi mi cha nya ka cuenta quién yo chi inca i tunto kan sa tu yo ye inca ya que cha sna inca tu inca cha nhà các cô nhà ta cái ini bị kucha sona sau đó ta tu nak ani cha ta Jesus ta tu nak cha ni ani cha tu nhà kan cha yo azara ko kana kuni kucha so tu ta sa vindi santi to quena in nhà cha so mi chumi sto jus na chinje wani sto yo na chika ba ve ni sto yo na chika ba se ni sto yo na chika ba ndi iso para yo ko tu pinta tu tini kucha so ko cha ta sa ve sto jus ba sung gi ta je tu yo te vinta tu vi sorte kwani vira tani kaazoni tonstonjur tani kaazoni cha tata Jesus tani kaazoni ya tontayo chara kwana chanu babari tono kachi toni kabegonya ku kwa urishiko unio kabonya Juan capítulo 5 versículo 43 no tutu chatata Juan nya ku kwa uyo inka kwa urishiko unio mera batsisibi payo cha cuenta que uyu cha tato inca ina que si bimi cha nyaka cuenta que nya no nya yibi ora tai kwe nya kwayo zaki vini shikunani grupo vi religión vi zaki vi takwa cha nyaka kwa ka shaka natsa nunca yo cuenta shaka nunca yo cuenta shaka cha njika chitoyo yo kwa ka nyanta yo kunya kuna nyanta kuno inyanta chanyanta kwa sa kunku inivi nanu puta costo juskajito conoceréis la verdad y la verdad os hará libre ejito os achila na caña kuno inyanta jiku nyanda ku ston juskota Jesús chanya tono yoga chia nikitsia sivi meya chakoninta kina ya cha ingai wa sivi mi chanya kanda kina ji chananda ka tonji sivi nikitsia Jesucristo nyaka kusivi nikitia cha nyaka kusivi nyatsini ukaana sata ina kungwanducha pari nyaka kwa nikabigo nuka tutunya niku kwa obigara zanya ku kwa okotso unia nya kwa nikabo cha yora na ku to inga to kunya kunya batsi sivi gajia cha na ku to su ne evangelio Juan yo capítulo 1 17 gajo 1 Canovianya, Kunda ini weni tuyo, Canovi, sabes, Tonjuski, Vichinya, Kunjego tuyo, Rañan. Capítulo 17, versículo 6. Nyakunya, Evangelio tutuchatata cuayo, Nyakunya, Watson, Uniorana Kunjego, Qua Iñoluyo Cachiyasa. He manifestado, oye tuyo. Nekitsin das tú. Sivi ninipa. Nekitsin das tu sivi ni no chayo. No ya yibio. Nyansa ani kachi. Bari cuenta menica kugoyi. Chanda kwani nyanu. Chachika vani toni kachito. Sachila ragachito yosa. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me lo diste, y ha guardado tu palabra. Me cachimetata Jesús. He manifestado tu nombre a los hombres.
ne kitsin das na yo si vini no fue chayo ka chito ji si vini kitsia ni jego chakanya kachia ne kitsia si vi paya chanji si vini kitsia yo wa kan no vian taka tong to ani kitsia si vi Jehová koni kitsia si vi Jehová ani kitsia si vi Yahvé koni kitsia si vi Yahvé ni kitsia Jesús Jesucristo taka Jesús chaka ini kwasibia taka Jesucristo ra ikatsa ni tibi ubi kwatu ngaka Jesús yora batia kui insibinya kuskako insibinya skako nya kuskako ta dona kanzi tani ndakini sibiyo chandakini mestonjur chandakini sibia tsini ni ya mitunguya meya ko pa meya ko se meya ko espíritu chasibia ku Jesús nandakini tuyo chakara nyogo ngu jakani kuni skakwini aha charatu kwetsinu ini nisibio chakania uniyaku yesin pa yesin se yesin espíritu kani chasara inga in yakano Ñatzasi tachiquinia necacho, los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio. Cachi, cha Pablo gana única boga. Ajá. Tachiquinia nuña yibio, cuña sasi shiniweni, tokwa mangunta iniweni chukunyanta. Cachi tuyo. Chatzanya via kanu via kutuni nini tuyo. Kanu via kutuni nini tunkanjayo. Cha bichira na kunga lo chinutu na konya kunya ka tsasibi tata Jesús. Aquí estamos hablando sobre el nombre de Jesús, bautismo en el nombre de Jesús. Cha tsin llegó solio cha na kun llegó tsanya inka nya nocha ka me sachila yo cha tsanya wa ka do so to yo to na kutuni ni rari ta do na ka do misa lo na jora kuni yon daga ni misa ko te kibi do nya no ko cha tsini do nya ka do nga sa lo ra nya sachila na jo cha tsini kutuni ni dura cha nya binda to kunyo cha na ko kun llegó nya Hechos capítulo 4 versículo 12 na ko no to nya niku kwa kumiga na kun llegó nya ku nya ku kwa utsiubilwe na kun llegó ra na jenishi kachitonyo no tutunya niku kachitonyo sa nyaku kwa utsiubio. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Ajá. Koka ingasibi nyaku kakuninogo barikoka ingasibi nya ye titsi nyaku andivio nyakakunino kwecha kachitoyo takachitoyo sa koka ingasibi mitu sibi tata Jesús kwa kukako. Cuando dice la palabra de Dios que no hay otro nombre, es porque no hay otro, sino que solamente en el nombre de Jesús que podemos ser salvos. Y eso tiene que ver con el bautismo que cada creyente tiene que recibir. Saño wa y buena kumatucha, chatsinio kutuni nasibio, randa ki nasibio. Sara to guanan enanyas kakuni ni mas tonjur. Kachi no tutunya ni kuy. Chana kun tokonya nanda chico to konya ku no tutu tata Mateo yo. Ya kabigonya no tutu tata Mateo yo ku kwa capítulo hecho. En Mateos capítulo 1 versículo 21. No tutu tata Mateo nyaku kwa yora na kunchego kwa okoin yo na kunchego oza vistonjur
Kwa oko in yokachi. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Kunga kuin sulu, kungwa win sulu, changunaniti Jesús. Barimetikus kaku nyuti, saakwa chiwena, kachitoyo. Takini kechitoyo no, nya nana María. Chagara no nya ni kechitoyo, kungwa win se. Kunga kuin se onayo sa mego. Changunaniti si vitingu Jesús. Barimetikus kaku nyuti no kwa chiwena. Sibio wana chikashi no. Aha. Sibio. Chatono gachi undagani tu solo tanje. Nyaku sachila. Kwenyu nuwa tsimego. Tono nyo nyaku nyungo yo nacho. Nyaku nyumego nondo yogo nyaku nyukano. Nyos nubiko nacho. Wani viras kunani na sena Jesús. Chata kwa tinje soti. Sarakana na tinji so nyaka na yuna kana. Chanyakara nzini na nyasibio. Cha insivivinda tuvira tini yu unatakana sivio. Wari sata sivio batia kakunino. Ta kwena nzini tu sonjura kana na su Jesus kana kititen cho akana tisi. Cha te siviga na kunjena nya siviga la sivivinda tobi. Tsanya wa ko tu inyo na no sivio. Cha te tsanya nzino tina. Tsanya go skuna ni kwena sena Jesus. Bariko inas na tundayo nuna. Chate ye yora sivi yora nania baritza samba titoyo nyaku sangu nania. Chanya bijira na kongu njego nyaku nya no tutu nyanikuyo kwa utsi. Hechos capítulo 10. Kwa utsi. Chara na kunjego nyaku kwa uvishiko uni. Hechos capítulo 10 versículo 43. Kwa uvishiko uni ona munchego. Kati osa gosa. Nyanyo gunya tsaa. Nyanyo ga uwecha tsaa tuun. Nunti wecha ku profeta we. Wecha chan zine tu. Zita stonjus to no. Charan zina kani wera no stonjus. Nyanti isona. Nyanti santi tu wena kunsinu ini. Chara kune ena nyakukanu ini. Stonjus sa kwa china. Sa asivia. Ta una cabona sa chila rakacha. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyere recibirán perdón de pecado por su nombre. Por su nombre. Cuecha yoga cuechanda cani tuyo. Sinti y cuecha yata cuechan cani tos nya tini utsinu ini na di iwana kunsinu ini chakuni ne ena tavinya kukanu ni stonju sa akwachina sa sivia nya kanu vya kutuni ni nchikuya chanjiku sivio sini ya kutuni ni ya inguya cha ingu sivia sa nya gonya kachi nuni kabigo tani kitsago kachi in yanda kanje chuno go in ya kunche ino char ingu cuando chago kachi cha Pablo. Un Señor, una fe, un bautismo, dice Pablo. Ajá. Chara tu, ya sago kutuni noño. Chaharan ya kutuni noño. Temeniku nivi natsiniño un tanto kunia. Parita tu manjai ni tanto kuniara. Noña yivi yor ye katsik tu son astabio. Chatsino ni nira kutakania. Chana kitsa kinya mangu anda shitani tachini nunya hivyo. Chara manja ikan india. Nago na chavi no vaso ya viga na chavi na misa no
nhà quay cha sụt tụt nhà yo cô cha bên na tác bia yên nó nhà quan sa này chỉ là nhà chiều tác bia nhà chuyện luôn ta tụi mình đang tụi con nít tụi chúng mình chỉ nói nhà can cha yo bị chi nhà chắc con này can ta này cô tụi này tụi chân đi nhà chuyện của quỷ bà để xin yêu can chết sang tụi can cha yo cả xã nhà kia con tí kiểu nó nhà gì vậy con ta giả có thế tụi chúng con ta giả có ino saba giả có cha nhà qua cả sa nhà vía cano quy nhà của tôi này tôi yo sa Sevilla cha vi ra na con trẻ tôi có nhà cu nhà evangelio tu cha tata Juan nan dan chico tôi có ý cả quá lu vi cabo te tiền quên đi tiempo ni ra ca capi quên nha na con trẻ có nhà cu quá usi ubi Juan capítulo 12, versículo 13 al 15. Cachito yo sa, no llegó versículo 4 yo, Juan capítulo 12, versículo 13 no yo. Cachito yo sa. Niki buena anda YouTube si kwetuñu chanike buena sarakana buena cachito inga itu osana chato yora sachi oi chaku kuchaso oi chini so tono ke ko to aleluya gara chini ko to nonya samego bin ta to gusto ju shinda sakanu ya kibichi nda kwa ta sabi ya bari vi ku ya sa ya kiko ta na kan se ya ko tu aleluya re punya kacha gloria a Dios, alabado sea Dios, exaltado sea Dios, el nombre de Dios, kwa anjo cho ka tu yo ya ko aleluya cha sani tu osana yo kwa anjo tu uba kwa tu ba inga te si tu osana yo cha te ka china yo Binta tu kuchabatsi sibi yakunzano. Binta tu kuchabatsi sibi yakunzano. Yakurrey ñu Israel hecho. Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel hecho. Ajá. Ni katsi konya yibi. Mitu uston justini kunina. Ya mitu ya guyanda kanja chon nontina. Ya batsi sibi. Ajá, el nombre. Ya me ya guyan kibi kwa ikata ta kini que ta kwen ni biyon zanuna ndayuku zanuna kwenyu zanuna hara njatuna nya kibi ya cha ni kana wena ni kachina binta tukuya batsi sibi tata stonjus. Nyo ya tini kutuni no. Chanya naga tonchiku yan kibi kwayo. Yan kibi kwayo kutata Jesús. Kweni bi kwena skukutu yo nya jindena ndayuku jindena nyu jindena njatuna nya kibi ya ika. Ya yo kutata Jesús. Sibi ya kunsa mu batia. Tonta ni ketia icha tono icha. Ja sibi gani ketia. Ja sibi ya kwa kanu tini kutuni no. Nyon kutu yo. Cha ikara nanya dan chico ko Mateo ga nanda chico ko Mateo ga tu chatata Mateo ga to wana kutuni no nanda chico inga chanja kai toyo jahara na ko chinu bariñora ui i no chini ukitsago disandi to weni wi nanda chabi ini cha chini kuni na stonjus cha kuni na nishi kwanto chana ji sibi chini kwanto chana to kwa kakuni nuna nyo kutoyo chara tungutuni ni na toyora Kogungana jiguno baye kikona kinkuna kona nishikuni mena nyagavi jaratu nakutuni ni na toyora ndako nyayu unastonjus ndako nyakantsitsana no stonjus chagara ungitsana sa na nyakuni stonjus aha yaka kutata Jesús ya gustonjus ko ndachiko nya ku Mateo nya ku kwa oko unayo nakunjego kwa oko unayo nyakunya na kunja gonya kunya kwalu nya kutson kumiyo
Mateo 28, versículo 19. Chaño wa ku snow. Satu snow no kwe no ni vina kutubana. No ni katsi ko ni yibi. Ya to no ka jiwa. Kwe cha yo ra ni kitsa wa ran zika ran chan zika to yo ni kitse ma ja no da ko. Ko yin cha ga ni ka ka ni katsi ko ni yibi. Te ta sabes ton ju ya cha chung ya ta in kwe cha ra ni kitsa to yo man chan ta ko kiwichi. Cha kwen ti na cha so ra to yo inga yin ta. Cha ya ti ni usa ni wa. Ba ino meni. Ba ino seni, ba ino senyani no se shikwani, no ndi isoga, pues ndi gitata ni na kwachino. Nyongunya ba, che nyongunya skaku ni no meni, che kuskaku ni no aseni, tato na kutuni ni tondayo. Shila nyongus naun, chagara kus cuando chaguna, cuando chana kwa unke tanati chichikui, sunya koso na lulu chikui, sunya kabi, que tani na tichikui bare, chini kutuni na jitsa, wanke tanati chichikui. Mi jere ko kwa ani yang temo anda kani tenga kina anda kani nishikuan chikunya kacha ke dana te chikuya bari kanu me kutunina chate tak ini kitsa ora anda chabi inina nyanda chabi inina cha saraga jina bichi ranzini yo no yibi ora ye katsi tu so astabia chabi jira no to umeya cancha nyatsini cuando ya sivia da chabi ini ora cuando ya sivia to kwa ko kanu ni ya zakwa chi sara un kwa ya ita be ko mi nyo wa chini ko to ni ni cha cha nya wa chini ko to ni ni nji ko pa me ya ko pa ni ka ku ya to no islu zano ya to no icha te ti iki kunyuga zikame me stonjus me espíritu me Dios espíritu stonjus ya ko espíritu titsigi kunuga mera tanta kanito yora kachin tani kunyu lugar kunya ku se te espíritu nzika ini kunyu lugar me stonjus kuya me espíritu anda kuisa kunyu nduya insulura ni kitsia no nyunje iguya su ubiguya ni su uniguya nyatini gutuni niya me ya kupa nombre del Padre, he manifestado nombre de mi Padre, gachiga. He venido en nombre de mi Padre. Batsi si vipayo, batsindas tú si vipayo, gachiga. Juan canónica, Juan 5. Ajá. Chayora, nagutuni ni niya meya copa, cha meya cuse, meya co espíritu. Ajá. Bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo. Nagutuni no, ya iguya, su ubiguya, su uniguya, igu sivia. Cha insinio cuando chao. Insinio cuando chao ni katsi konyi hivi. Kwesa anji color gunanji saka ananji. Stonjura kwesa njo stonjush ina. Nanda chap ina rakuyachi na randa kina sivi yo cuando chana. Chara kunga kuninuna. Nji kanya. Kwendizi kwena chaso rakutoni ni nji kanya. Tado zini weni nji kanya cha micho mera tsa inga ishi ne weni nji kunga jo vari tsatsini weni. Chata kweta lo wena zini duna jora yena kuni ka araji kai na chana konje kai na kunje go tu chatata Marcos nya ku kwatsau in yo na kunje go tu tata Marcos kwatsau in chana kunje go nya ku bueno nyora kui Marcos capítulo 16 versículo 16 toto cha Marco número tsau in chana kunje go kwatsau in lo e ka kwa kanto yo sa agora gaji to yo sa na kunzi no ini cha kungwando chana cha unga kunino na cha kwena manzino ini kungu chi ana gaji to yo ta cha sa weni to yo akuyi weni yora na kutuni no nya yivi yora cuando chana sukwachi enjitsi no inizi kachi tos tonjushi ya sukwachi gara vinta tosi kokwachi na kanza kwesu nenelo na kanza kwesu ubi unikwia sukara nzini zinji ku kwachi iso nene su unikwia lo komikwia lo ra yora kana kawa samalo sire ka inche zika no tiwari nzini zinga ka inche zini ja no nanya tinduneti zanya kwa sukara kokwachi cha yo wenansano menia ku weni insano zini weni ye kwachini
zini ni yang ku tu in when zini when yang gusa ni abayo no yang vivio cha ta tu jo in tiempo yang zika con to no ki comen jo in tiempo yang zika cha me when to ni ki sa i ora ya za re zini yang toi wa re ta to mas ta ko when era chi kun sa when ja aha de when ta zika tu ki jo ta tu kachina san san du chana se vitata Jesus kakuna ta tu na cha ini nan ta tu kuna squana Chara tun santo chang una raniña ani kwe kuni sana. Kuni no sana. Chasani tsara. Yeto kunyan tuñu utkunasa. Sona niña cuando chagó si vitata Jesús gara ikani kuntia. Tono iña kuña yeno ña yibio ina con cuando cha sera ni ketanina. Ku sana ya ku sana ni sazo kunina. Zoro teta tu mas na ananya kanya kwe kayu tsa pues kan esa religión sa aña cancha no tu dato no wakan chanya gachi toyo na kunzi no ini rara cuando chana chagun ka kuninuna chana manzi no ini ungu chiana gachi to nji kungu na ungu chayo nyo waka cha ungu na anchaya chana ni kanzi chayo kungu na no sabaston jo shubin tato kona ikakoko ye no sabaston yush kachi tata Jesús tan jaga no ya no chai kanu induya kachi ya kungu yu saba inu kogo yura kuntan chi konta ki bayi jiki kunta ki yo mera zini chi kunta ki yo mi to ya tsino ni ya kunta ki yo ya ka kwa tsino ni ya ta tsini kanchi sa kwa kancha yo chana kun jago nya kunya kwa tsong wi ora kachi ya nyo kungu ku kwa nya kutaka kwendi sandi tu weyo nya tsino ini sivi gachi ya Kundaba goyu nyakini sata kwe nivina na komia kiniga kunga goyu itun sa kundi goyu nya ko kungo goyu kwe nya ngatata chama sai kwe chikoyu kunji tu goyu nda goyu sata kwe naku chakundu bana kachitoyo nyo kungu gu kwa ikwa nhà con cũng chế quên nivi cái nhà cô của you nivi xin lỗi imi cái gì thôi nhớ các quý nhà quý nhà cô nhà quan tu cháu yo cháu bà chia nó có yo quên làm sao nó số quá chứ ta sẽ biết tuần trước nhà ta kỹ soát tuần này cái cho yo ra nhà ta sẽ biết tuần trước trả nhà in nhà in qua lúa nhà rồi in nhà đặc quả vậy ina nhà nó quả có đặc quả nó sẽ luôn là nó ston jus solo lu gì cha đặc quả nó ta sẽ ston jus chạy kan đặc quả tu na chỉ nó ston jus to va ston jus ku ya na kuncha chỉ na ka chỉ na kwa nó chỉ nhà ka con ka cho ku dedicación a presentación su quachi cha yora cuena sa nya ra mena ko pa ma kan na ka kuna sinio asna na kwa no su lugar y chi ston jus na to ston jus no chỉ chả tan cái trái yoran chỉ nó chỉ này cố chỉ sun sẵn na cả sau ô về sau ô này bia sau không biết bia chả là ý cái quan bà chỉ cũng ngủ này chỉ cái quan yên quan gì vẫn chỉ cũng nhà bạn chỉ quan bà chả tao tụi này cái cha quan sa chỉ nhà bà và đến đi xong cái nào cái sao ta quan chịu chả nên đã chấp ini chỉ là quan tu chả chỉ cả cũng can nói tôi chỉ quan chịu chả tao tụi mà đã chấp ini tụi chỉ chả mà quan tu chả tụi chỉ nhà này chỉ chỉ cả cũng tụi nhau chỉ Varia cuña cuando ya no hay hora cuenta nanzano visto cuenta su coche vi ñoga cato chanaya naka viga yu in sachila todo cucha sabonia el que creyere y fuere bautizado será salvo más el que no creyere será condenado no yo nando si no pues ya nando si ninti santi to buena chazo ñeñora intunto cano vita toman sana tuyo cuando chana Chana como tocó ya Lucas, ya no tutu ya tata Lucas, ya ku kwa okokumi, yo na kunche toko kwa okokumi, yo na con kunche ko kano bien sivia, bari caras ya ka ungu kwa kutaka buena sinu iniran sandu chana, changa kuninuna chakwena kwa sinu iniran ungu chana, ya ka ungu na anya buena ungu na tabana kwe ya tachikiniga satakwe nivi kwena nikibia kiniga
cha nhà các cũng đã cana in tung sa nhà các quan ngô na cô ngô ni na cho số cô na tin có to na nhà cô ít cái na cho nhà cô sana in suna ra sana tin na tên na cá chinh ra bao xuân cả bên nó ra có nhận to na cái gì đó anh cô na cá chinh to na in nhà vợ to ra sani có nhận to na cái đó con cô na chỉ to na đana sa tay na cô ra cũng to bạn na cái đó nhà các ngô cô in qua nhà ngô ta cao na chín nó in sivi te cắt nó bị sao quan tu trả ít các cái chân đi chân đã có nhà con trẻ có tụ trả ta Lucas yo nhà cô qua ở cổ cùng mi chân đã con trẻ có nhà cô nhà cô versículo 47 yo nhà cô qua lo nhà cô nhà o versículo usai yo cái chỉ tung yo sao chân đã có cả Sevilla to quan nanda chavi inina sarana kukano ini stonjur sa aquachina no ni katsi ko ni yibi kung kitsa mancha Jerusalén casi todo y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones comenzando desde Jerusalén y todo ya tono kachiu tanje kwa ra kana sa religiona kana tsa instonjur tenzini nanji kustonjur kana tsa ya tu una cosa na tsini kwa ana nishina religion tenzini nanji kwasna stonjur ya yora nya kanu gunya kunan chi kunya sna stonjur no chi kunya kachi yasa y que se predicase en su nombre naka a Sevilla, Njiku Sevilla, Jesús. To kwananda chavi ini wana. Chara na kukano ini stonjur sa aquachina. Nuni inka tsikonya yivi kitsa mancha nyu Jerusalén itu. Taung ka tong stonjur nun wana. Chana ka nya tata Jesús kustonjur ko. Yaka kuya kuska kuninu yo. Yaka kuya chavi kwa chikono cruzka. Yaka guyan sa ameya ni que y corona inyushiniya. No va saya en saco iniani. Chaka no vian takini sivia. Chaka no via kuni ni meya gustonjur. Chameya guya kanu tu kabo. Nyaka ku nyagwa tsini kutuni ni to kwanan neni con tsistonjur inki. Tatsavis tonjur. Sa sivia. Jordan nunya yibio cara gajina ye kwe nya kwa kwen ni bi nunya yibio kena batsi ndakani to stonjus nugo atsi nunji ku Sevilla chado naga jonya nzeni yunji ku Sevilla hioba ku Sevilla chanonzi jego nya ku nya to tata kwa ga nya ku nya kwa unga charanzi jego versículo 43 que batsi sibi payu gachia a Jehová ni kitia so Jehová ni kitia a Yahvé ni kitia kwa ni kitia Yahvé Jesús ni kitia chanya ka kwa kunya kachanya Jesús kusibi pa wa meya kupa meya kuse meya ku espíritu para ngo kunchego ya stochu espíritu ya takin zika no ya no yuncha yora zini na ya tono incha chate meya ku stochu choro no kwa no yara bichira chaso ya nyakara nche ya njisa tengo kunchego ya te inkira kunchego ya cha inkira vinta to kungu kuire kun tu goto no kameya tato meya ku in yanchi kano cha sani megora kungo in yanchi lulu nuya pare saka to ya janda tu ni shikungo horte kigara kunda tu ni shikungo ko nuya kungo to no kameya ga chituyo vinta to nya inga to na jo to no kame pago ngo zino go tono kumeya de todopoderoso kuya sorotes sinya kutu wago yora kwa kutu wago nishikuya chakuna koto nishikuya kanu iniya kanu meso iniya chayu kayo ni biye no yunche yora lulu ni akura sininda kunje onda sago ni chate stonjo yora kan meso iniya nyas kwago kutu wago ku kanu ino sakweta
cha kutua con takani to tuya nyo quan takani tuya nhà kiwi chicha nhà naku to ko nhà ku nhà naku to ko hinga to qua nhà ku nhà nako nhà evangelio Juan anda chico to ko evangelio Juan nhà no to cha Juan yo nhà ku nhà qua uni versículo 3 yo na kun chego yo gunya ni da tung tata Jesús si in cha su in cha cha ni da ka su in cha do wai su in cha nhà to ni cha do to ni da tung si me tata Jesús ton jurgo da tung ya si in cha chi in cha cha kwe ni cha kwe ni ora mani kun tai ni ran chi sa aka ton jurgo tata Jesús cha yo ora na kun chego ora na kutoa ko intoyo na kutoa ko inton chikunya kuniya nyaku kwa one na kun chego nyakunya capítulo 3 kayo nyaku evangelio cha Juan yo capítulo 3 yo kanja toyo kachi toyo sa nakavia sago cha tansi nura hana kun cheto ko sachila zio incha no kwa cha fariseo ga cha zinani Nicodemo y cha kunzano no buena judío cha yora ni kitsira no tata Jesús sikwa cha ni kachira sa rabí sini we nyameo batsi no stonjush tono in chasna barikona kusa di nya sauyo tato ko stonjush inga tsira ga itoyo ni kachi tata Jesús nyanda gunya kayo no nya kwena mandaka kutsa changu unina no kunsa no stonjush kachi toyo yo na kuncha tuno cha nzika no kwa cha fariseo yo nzinanira Nicodemo cha nzikura incha kunzano no kwena judío kaito kunya cha yo nzikumira inchun no kwena judío cha yo ni kitsira tsikwa no tata Jesús Chan ba yo sini ya tu no da ornado no ba ni kisira chikwa bari sini weni ta wena nditi wena kabito yo sini weni nya kwena ku fariseo yo chan sekundasina tata Jesús sekundasina nya ka ku enemigo yo weni ta anina ku ja sona ndaka ni tata Jesús bari mewe na fariseo ka ku na sikuna sna toyo Chatata Jesús na atuya toyote yan tus na me esto yo comenta tata Jesús ku yanda kani yanda chakwe chayora sani tsini kwera yanda te tonton chyo we cha fariseo yuwa basu tsini kwera yanda te kweni tsio kwera yanda kanira nyaka kunya kanu ko ni meni tsime tatu tsino ton yora na ko ton yo so yanda kanora mango ko re tatu ko re nyara kwachi cha tsanya ngwa chayora nzi yu ura When vina nzikatsira cha tsanya ngunya nikitsira tsikwano tata Jesús hara nindakatura mewera tsini yo batsini no stonjush tono inchasna bariko inakusa tono kanya sani yo tato kostonjush ingatsini nikachichayo chani kachi tata Jesús nyanda gua kayo tato ina mandaka kutsa chamanguni na no chan nunda kanja stonjush chung kayito de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios kuno inga meya ku rey de reyes, señor de señores, meya anda kanja chuno andivi aha cha ikira kunako iga di isona cha ini dando butun yora nya tabindo tanawa kona stonjush kona no sabas stonjush iki nya kaji to yoku nya new sa Jerusalén, nueva Jerusalén cha yora na con kunche go yo nanche ani kutuni ni cha yonji ni ka stonjush Nicodemo yora ni kachi rasa
Ndakatura tata Jesús. Nishiku kukunyo. Yandaka kutsa ra tsaningi. Aku ndanjiko divititsi mayu inka tuku chanja. Sara kaku gajira. Te sunya ndanjiko ran divira titsi mara kaku turan incha sunya kaku tata Jesús. Yo punya tata Jesús nyandaka kutsago punya ndakwando chavo. Bera ndakwando chatsa. Mene sini ndakwando chatsani. Tato kuni nenelo cuando Japani mani ni tezi religiona. Chete kwe kanja i sanu tu stonjur. Yo kwa kanja nyanda. Jameni sini ndakwando chatsani. Tono kanja ton. Hara na kunje to konya ku kwa ulio ka jia. Nikachi tata Jesús ha. Nyanda. Kunya kayo. Nyanama ndaka kutsa noche kui. Si espíritu. Changun divina. No ndaka njeston jushchun. Cachtoyo. Jesús respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ni shikuno. Tato tsinu ininitu ustonjush. Cha espíritu kutu ustonjush. Me ustonjush ya cansar espíritu kutu ya. Tato tsinu inini kitsa ikia ni kunta ininitu uyo. Takinza ustonjush itu no ya cha apóstol Juan tan cara no cueve ñoña y ya hacia gaito. Ya acá no libro ya Apocalipsis. El que tiene oído oiga lo que dice el espíritu. Na yeso na kuchaso na nyaka espíritu chico espíritu tu uyo ko espíritu tu uyo chara kunda ka kuna nucha kuiga jito kunda ka kun manjakina ke ta toyo inini chakara kunda ka ko tsani nucha kui eka ungeni tange tana te che kuya ra tsutsina ni viniga i nyanda kanini na nya yataga chara tanda ko nara zini unda chabini na hara tokwa tsutsin ina nivi bagachi di yang ditakani na kwachiga cara tanda kona cara ikarna kunna katsina tsini nanya guga kona yang jona chisata kunda kina kona tono kachis tonjus tono katuya ya ka kwansini usa inivi kwena kuni kakuninu chana kwe kuni kakuninu ra kukona nishini kunina sorte na kutunina ye ino kunsana ya kwa na to tonjus chanya nyagui yo vira na kunje goño ku kwa iño yo kwena nekaku si iki kuñuna cha kuño kuna cha kwena nekaku si espíritu kuna gachi aha tani kaku go chani kaku si kuño go chanda stonju sun sai i ta chinda shita to kuchaku go chorote coño kuna jito chatsini onda ka kuna chi espíritu ni shiguanda ka kuna chi espíritu kitsi no inna to ustonjush chara kunda ka kuna cha sangwa ni ka kuna chi espíritu nya ku ka kunda ka kuna da ka kutsana chi espíritu kunya cuando chana kena ti chikuya aha tena ku kuiki kitsa kutuni hinna toyo chana ku kuya mena kuna ku kunja ini na ya sana nyo sana ka kuninu na pariye nora kaska tanto kuna tato ni na cuando jara ni mani kutuni ni najitsa cuando jana jara ingato kuna ska cha sandin zando jana gara tanda kunja gora yena tono yeto kunya yi na kwena yeno nya yibio nyakara koni nda chabi ni na kweni kutuni ni na tono kweni kakutsana kanu via kutuni na ndaka kutsana tokwa naku divina no sanja ston just chunga jitoyo chanya ku kwa utsayora gachia tenyora manguka kwa ashen sia kanyo barika no via daka kutsawito sajila ragachio no te maravilléis de que te dije
os es necesario nacer de nuevo. Maravilla yo cuando kuna soy no. Manguna y no ya cayo, bari chini nya. Chekai na ta ku ya ban ta kuna soy ni yo ba ni kuina. Da kuna soy ni yo kai. Che yo ran da kuna soy ni an char so ra to yo. Ni nuna ini ra ni ko to ni ra. Chade yo ran sa adu ta Jesús inga to yo. Ka no via chini yo ka ko chau. Chini yo da ka ko chau. Inga to chini yo cuando chau. Chini yo que tú te si chegui garan da ko. Da sama ni shin da ka ni no ko chino. Nya ka kwa chini yo so. Kwe chini yo ko to no chu. Chara ka chini yo kwa una yo. Tachira kani. No kunya. Chacha con tu sunya. Te kona chini. Dicho batia. Chakona chini dicho Juan. Saku ina kaku. Che espíritu hito. El viento sopla donde quiere y oye su sonido. Ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Gloria al Señor. Vinta tuño. Ya yo ahora con llego en Nicachicha Nicodemo yo. Nicachicha Nicodemo yo san. Nishiku kuño. Ya kutu ni nira. Tono to ay nyaku kwa utsayora tono to sa nikutu ni nira. Chate yo anda con yedo che nishiku kuño ira. Daka tondu kura tata Jesús. Ya Nicachi tata Jesús san. Meugu i nevi chasna no buena Israelio chanzin no ño kanu ta kutu yo siniu ziniu a kanu vino ni a que kanu te kanu vino me cachito yo sa meugu i chasna no buena Israel chanzin no ño te tata Jesús ño gutundo ye no ña yibio. Llego tan lona cuascua. Llego en acu enfermero, enfermera. Llego en acu doctor, doctora. Llego en acu maestro, maestra. Llego en acu licenciado, licenciada. Llego en acu ña. Nan cua mesos cua. Cu buena nivi, kun san no nunche yo. Nivi na chacoto, nivi na. Llego ña ye inchun sana. Chamegora, tono mena yo. Ko in tan kwaga ni tinir ko kwa ni sa escuela ni acá choco primaria lo man sino te tsanya ko in ni kanos ton jushi yo ya intuyo tsanya tsaya ko tuni ni ya intuyo ka ndaka ni toyo te su tsanya kwa ni squavi choro de tono ka ton ka ya yo chayo re inchasna anoni vi buena Israel kura ra man ko tuni ni raño chasani ki ko weta buena kwa an na asbana Chera na kun jena toyo. Ko kutunina. Sota na kun jena squana nyara kutunina. Parinha no ya yibi kunya. Chata ñora ña espiritual ko. Fue hombre natural, fue ni bicha komi sini tono kwanda kaninda nunyo jer ngutuninira ña ka con estonjus. Pariñora espiritual. Son cosas celestiales, no encaga nivel cuño te mes tonchus cuya saco tu ni no ya tu na kun llegó yo ragachi yo saña ñanda ñaku kwa utsin yo ragachi ñanda gua kayu ñamera tsini yunju gua kayu chaña ñanche cuña ndakani chate me go yo ra cuenta que un ndakani que chita Jesús. De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Ajá. Sani ki kutu me induyo, aquí kutu wendizi con nachazo tuyo. Tatu sani kutu ni weni tuyo. Chanya tsini yu kuya ndakani. Kuan kayo. Chanya tsini yu kuan ndakani. Gu ndakani iyan sinio.
ngu kayo ian jasa nya tsasa yo wan kayo nyogu ian tsanda chapi iniyo da kwa menos tonjur chana kwa ya kutuni iniyo chana kwa ya nchenda kanito nyowa sa nyowa kayo bari nya tsiniyo nya kavi nya skwa nyowa ndakani ko kitsa incha skwa penda médico cara ni sa za medicina mera ngutu ni niyo nyari ko skwa nya chate tuyo chata ina do yo nunya yibio di izona tsini ngutu ni niyo bari ye eston jur ya tsini unda kunina igu sibia cha sibi ga tsini unda kina no cuando jana sana ka kuninuna tsini tsino inina meya nyogu tu kanja yo chatsanya bira nya kati ku kwa utsubio na kunga solo yo tato kayo kwenya yo ngeye no nyonje yo chakwetsino ino nishi kutuni ino tato nakayo kwenya ye no antivi celestiales son de ku kwenya ye no stonjur ajá chayo tono gaji no ndakani tanje nyam tono gaji stonjur ndane no ya ranje ya kwesa andaba ni chano ba mego yo ando sei go yo cha kwenche go yo kwesa yo nyantaba ti chani kwetsa kitira ni kwenta ne tira ni kwesa chunti cha sans stonjur tsa nya katsiti cha kwe kano ku mego yo ni gaji stonjur nya kwanza chung ya ni shikutuni no nye no nyunje yo cha ye no kwanjo chanjera Caston just nye no nyunje yo to wana kutuni no nya espiritual nya kuniya che no ni asar ko kutuni no chaston just na kagano na kwa ya kutuni no to yo te kanu kutuyo zakani lu kwa to yo te kanu bia ku chaso wonya kanu bia kutuni ni wenia cha nya ka ji onya ka ji ku kwa utsiunio nya ka tsa nya Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 13 ngamichumi kwa utsiunio ngamichumi kachi tata Jesús kona nika con no antivi ya no antiviga ya kusecha ya yo no antivi ajá yo ranga tunga tumputo ni no yo Pena tsinu ini tong yora tsinu ini nara kapi nara kutai na cha pena petsinu tu ini ra nyora kanchu i charan sa iran dan jik piran sinya ina saya kona sa ran dan jik kona saya kona no mes to yus kona yunje yaran takani ya to yo to ka kuntai ini ra kuntai ini pinta to kuto yo ta sabis to yus ko ina tsi ra sa na haran dan jik kona takani na to yo saya kona no mes ton jus koni kaku ya tono i charan za no ya no nyuche ya sna ya yo ran da to ya chi i cha chi ni letra cha chaku ini cha ne sar ko ni ko to ni ra cha ta sa vis ton jus yan di ya da kani ya to yo to wa ko to ni cha kwas kwa cha chi ni ko to ni ra to yo na ko ni kwa sa ni ko to ni tu na to yo pari pinta to gusto jus ko pinta to ya ku ini ya kwena konis kwa ku ini ya naskwa di isona ku ini ya te tundo kayon kwena kwas kwa gara we kutu nini na nya aston jus kutu nini na nya ye no nya yibi nya skwa naga te kwe kutu nini na nya kuniston jus kutu nini na chatsanya wa yora ni kaston jus sindi isona ni kaston jus si kwena kwachi ni kaston jus si kwena kwas kwa ni kaston jus si kwena kwa na kosho na di iso ni mini kansia bariku ini yanti ina nyo wunya ka saa nya kwantu chao de yo tini kutu ni no har to kwa ku kwantu chao men sandu cha de tini kwantu chani barika saa nya ka kuni no anako chavijira na ku ga mancha na ko onda ti to mancha no ni kabo no tutu nya ni kuga kwa ubi sara na kunchego su nya ku kwa nya okotsau uniga Hechos capítulo 2 versículo 38 yo na kunchego kano vita tu puchazo weni tu yora con mi weni
nhà Biblia Sagrada Escritura tu pinta tu cacho no ca consejo ya chini ko taka cha kun je weni ka weni ni ya gu ya kwa ubio yo pinta tu ndaka ni stonjus yo ni kitsi Espíritu Santo ya satako chayo yo ni kitsa ko chayo ni kawera inga sanya inga nación yo ni kitsa yo milagro yo ndo agua ni biota sa cha yo ra tenyan je mi chumira wa okotson union che kachi to yo sa cha Pedro ni kachi randa chavi ni weni hara cuando cha weni tan weni sivita ta Jesús to wana ku ka no ni ya za kwa chi weni randa ne weni i ta bibi inda to ko chi weni ni kachi cha Pedro apóstol Pedro ka no viene kun chego nya ku versículo 39 yo kwa okotson kumio bari yo gunya inga en versículo ni ye in sutu católico chatsanya ku sutu católico horas cuando chanya su kwachi bari ya cara nya ku ta chikini ye no nya yibi yo kwan sa se shinya to kwa magunta nya tunda yo chagara stabia kwen nibi nya nante no nya yibi chayora tia tun cancha nyaku versículo 39 yo nyaku kwa okotsan okumi yo yora stabiana chakucha sonira na kapito yo sangwa na kabia bari no kwe mego yo kutabiyo tabiyora kwi no kwe sego yo tabiyora kwi no de santo kwe na intsika njiki mesto njushko kunda kananya kachito yo Chara tu mango tu ni tu yo. Chatsimi tong onia kwalio con gaviarhara. Sa stabi sini. Parnyaka nguasai. Nyaka nguasai. Chanaka via sachila. Sarakachi tunso. Porque para vosotros es la promesa. Porque para vosotros. Na no cancha Pedro. Chasani kui no me ni no me. Nyakopa ma. Cuéntese buena copa, cuéntese buena coma. Cha, no buenico, porque para vosotros es la promesa, ñoco tabillo. Chagara inca y coma. Sarañas, ñacuachi no, yo, o está bien, cachasa. Y para vuestros hijos, mira, yo, o cainza, hijos. Ah, te llora que cainza, bebé. Pero y estas cuavas, todas las dachi ni un chavini, y beber un chavini. Y su nene lo muda chavinicio. Teñora va su niña en cena. Naka 17, 18, 19, 20, 25, 30, 40 años en gara. Cuecuña cachaña, su cara está cochi cucuchi se. Ajá. Y ni ye pachi mazira. Se cuchi. Hijo. Ñaca llora cainza antiguita tago cuena bachica chino. Tono, kikutan y tañón, toyo cuese cuacho ora kushna, cagachillito, ton yo. Nakutubachi. Barikachi está un tuyo no si toca tan zano si hara manken chachi chio kachi tuya. Jara tan zano si sara mezi kusupun davi ini cuando cha. Barika no via mezi inda chavi ini jira cuando cha si sana kakuni no si. Chata yo tia to guastabiana. Ajá yo oira. A cuenche unia yo cansa y para vuestros hijos que chico. Yo o señor cuando cha pues Ñora, cachi chaposo Pablo, tachiki ni ayer nuña yibi, yo cuando tsasi shinina toco manda kunina tu sa ya kunis tonjus kunina. Toco kunina chicos tonjus. Ajá. Ya da tu mas cuago tu llora in kitsa inira, tono asaira está bien nibi. Sin sazo nibi está bien. Chantana buena kotsi ni tu llora, chantaga iri yo ka hijo ina. Hate yor kwe kanyo tsa bebe. Kwe kanyo tsa nenelu. Yora kanyo tsa sego kwe su tsa chako ini. Tsa nyagwan kanto yo. Aha. Nyaka novia kutuni no yo tokwa mangu stavi nyakini ye nunya yibyo yo. Bari nyakini ye nunya yibyo tachikini yora tsa chui kwe cha toko stavi tukura yo. Cha yora stonjus kuya yanche nya yo na tutuya. Kwe kachi yo kabi in libro in yancha inga cha. Charanda cani toyo. Chameni ra tini i tabani i tiempo loranda da kuncheni toyo. Chetsanya wa kachi toyo ra nya ni kabe ko nya kwa nya okotson kumiyo.
chavichira na kaviga y solo nyaku kwa ubishiko yo gajia chayoro tsinga we kwa kwe tung ndakani kwe chayo chara ni ka wera nunyu ni kachira sa kakuni no weni no nyaku kwa va ye yo ira kachira y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvo de esta generación. Ajá. Nyaku no ye michumi katsitu sonivi. Choro inga ititsi tundo bari inga titsi inya titsi nyaku no koka nakuni sa nyakuni stonjur. Nakunje gon tisandi to wa sa go chayo no nya yivi. Sunya babi. Yo wanga chakachi ya sinio kakuni nogo no nyayi biye michumira chanyo guyanti buena ndaki tuyo charan sandu chagüena chani kaya buena kigan sin no maya 1,000 nagachito. Así que los que recibieron su palabra jiku tundakina yo dakina tunya ndakani kwecha ku apóstol chani kachistonyur takina toyo y se añadieron aquel día como 3,000 personas que saran sino kwa 1,000 nibi dakin toyo ran santuchana aha nyami tu tabiyo bi nyakachi cha apóstol Pablo ga Efesio 4:5 un cabo y yanda kanje chunogo y ya kunje ino y ya, cuando chavo, un señor, una fe, un bautismo. Njiku nyamito, unyatini ko no ni katsi ko nyibio. Kwetini ko ubia unya. Te tsayan de kwecha, chandakani tundayo no nyunje yo. Sanya gunya tsino nina. Chete na kuni cha ini kuni tundayo. Cheku sana intuchira kungabi na toyo. Chara kun sana kuni na iandayo. Nyogu tolo ni ku ndakani no disanti to wendi tsigwe na casa go cha tono ga chiu sa ta chino ndakani to leo ga chiu ta to ba a to yo no weni cha khara stucha weni ana ku ni ki to nga to talo chara to kani a bai no ni cha ko ni sa to ni a nya ka bi cha nya yo ni ku so to lo ni ku ndakani bichira tung sa me go bi cha e do we ta lo na ka tung nya tung sang ga tung sa chila cha na ku kan tu na na cho sanda kan ni cha ka tu video nya chi ni no lo nya ko kun je ko nia cha nyo ra kun ku no nya youtube to wa ko kun je tu we ta lo na cho an ye tu na che tu i kara ston jus ko zin di santi to ni tata Jesús na chika bani tata Jesús na kasintani tata Jesús na ko kuya ko iniveni na koya inini na koya nya njiga kwani no chung kwani ichi kwani nya no chung kwani njiga kwani kundi tatuni la meya na ko tini cha stonjus kuya tata Jesús kuya chika bani cha na nya meya na ko tiora sara inga to kuchanja har na kuncha to ko inga to lio da nya stonjus ko tini na ka to ngaki